media adwuma na emusuo emu bai na enra ye koye high life dwumadi kese pa wotemayi a esima mi akua na so ya ono na waye host a host ye koye waduanim ni bibia mu de wa winimo o baby foforo ya de nti oyima sachiwa anwene pa me ena ne meti adwom nyame nkwa na me ofie ha Kwesta wo ha ode ye ko Asempa 94.7 FM ewo Facebook o stream ye live ewo ho pa enso wo ha ono na ekeka kane ma bom sede ebe ya ye betimi asomu yiye ye mo bibia fehia pa Nyankopon ma afenko na emekto yen bio ebra na de ye bom pa ye se Nyankopon ba me yensa ka no na yensa ka na ye dru bronya seyi a enadi bronya na nkasa wo sabre Mary baby oda Yesu aya wona na ne ani age Mary kafra wate echem na fom o ne se baby awo chem kra ye ngopane bia nka ho Mary wabre papa sabre Mary oda ye kra se mpo nsore na wadi anopa fufu ama no nufu asesa ama na ma Yesu nufu anom eti Mary aya de amo Mary yen so yedi afahye no yen kai se Yesu Kristo bewu agi adasa kwaso obi nkwa agya ne nkyɛn agese wonam ne so ono ne kwan no kre ene nkwa enti nne se wudi da no a hunu nipa a wudi ni birthday no nipa a oye kwan oye no kre no oye nkwa enti mfa nkontompo ana bibia ede owuo beba ne mom jede ebetsene ene dwumadi a ye die yi kai se enwumako bi na aso ye mu die na ye ne Uncle Peter Hammond ebedi nkomo na our round table spiritual research and healing center ena na ye ni di nkomo ote we edin na hu bebi ofi ba na kyese na ye wura honhom ye kwa kosua bibi wo ho ade anna me no mienu a wo se yesua ene se sabre ye chade wo hwe hamper air fly wo hwe wani edi bi ko wani a egie yesu oma emu wo nsua chen ogie na oma no nyina na ma nsua na ogie no nyina so ena eye papa na eno ne nkomo a na me ni udi o bebi efi ba nyina na hodwo e wosa woje ana se bebi ade kono bebi a na wosa ye de ade ko ho ana eno ne asemsebe no a na me no ba bedi ho nkomo no medin bio ni ohima sachiwa ahwenepa Abrabo dwumadi efiri Asempa 94.7 FM dwada kosi fiada ena ya wona woni maame akua ehia dwada kosi ya wada na fe fiada ya di divorce court atwa so dwumadi no ena ene ejina mu yi na sede dwumadi no ejina mu saa no na mebisa se waye wahoboa de waye ahoboa sanse wonim se Abrabo de se base ya na ede enipa bebre enenam oh boy eba chodabi udi boy eba chodabi emema na ye bi mesope sedia omankasa no obi ampese ebia odubembe one ne ba no be semi ana se vivisa na mchese ya mema bi besope di obi oho beba oba ohwemanimu no a sedia ye no ompese ne ba ebe semi nti no watchuna meba o wakasa so sani nkrofo aye ware nti ma wo bu hu abonfiana mepa chopa eya hwe wani wa hwehwe mu mepa chwan nti o fa hwehwe na hwe wani ma sana ya wo feel mehwe menim na se mehwe menu afọ de aka no a mehu se me demu sronko eno na mechira so ye unique wo na o ye ne nua be ma no obi ka se no ho nye fa sana wo no ho nye fa na wo nice guy yara timi show bi ba nim so ye nice guy yara Abrabo sunio benda Abrabo mu nsam na ya na ye bebrebe oka bia na waja bi mu na Asempa FM pese mo de me ye certified into man hwi o de ne certified brand Asempa FM sana papa certified why ya de o ma me new word edi oka sana na mesu se sadia okay ono de omoame me pacho wasam ne me de o so on person do ye de on person mo de me ye sacrifice Asempa FM. Life is something, you know. And no, I don't know. They also need no work. Menchiro. A sacrifice.
Sacrifice. Sacrifice. Okay. And I what can I say? We can sacrifice. Say much low. Answer the baby program. As I'm working, I was a bit more. Ntia no. Ose ompese omde sacrifice no kure ni sacrifice so de. Menya sure say wa otie mi na obi do wo yanka wani beje. Enti na chese ne ye ka gya gumu ano no. Yemfa seda ema aboafo a okra yemu ama yedi dwumadie yi Abrabo yedi aseda ma na Del Cielo Optical Services Del Cielo si en kan cho say eye ahwehwaniwa na wo pe ahye sebe ya betimi akenkan anase wani ni na ehuna de yie wo hwa de age sa wo de kwa achire anase de sa wo de ben wo ho ni nyina nti na ho so be correction na ama oye kase ye correct wani no a eno ne say ye be ma wo ahwehwaniwa a ebe mo hu ade sede se na efata enti Del Cielo Optical Services awaye adwuma yi mfinhia onu nie sa be sha hwehweni wa papa ebe fata wanim na ohwene beje wase hu ade yi a Del Cielo Optical Services ehonum na mekanfo ama se odi wani ebe kire me gripe water boa man kwada no gya susu enne yi aye se ye ko sabria sorry dem ma mi bi de ne ba bo ne kon hu no mu gina bonten so ko no wo ba no wo bo ne to gyasu edu ba bi kwa na ya homte asetiatia akwala no wunim se kwada no bi wo ho no mu a eye ne yemu o e de ne kurudu enye de adwen pene se wo wugya so nya se de opene se osu enti se edu sa no ahu se me gripe water ene herbal gripe water ba ko pe wo wiase nyina ya wo de ma kwada na ebe boa ne yemu bubom wonum wie ye nafuna kaputu utum sakwada no wa wonyim no na wafu yes anet sen na kwada enti esa na odi susu no na ama na me gripe water na aboa no oba pa product Mr Smile woni abusuafo no nyina minim se munni bronya de nanso mema Merry Christmas and season ayi wo mu ano no nyankopon hwa mo se mode enam papa sade na wutum nam to ho asesisia na ye firi pum tina pa na be yi ato atim se tina pot si yapo wabo matwoniye entosu egu ho so mu dedede musadin de momo de mwanwa kama choristry wo mu wo fam enu ntimi de me se wo che ham papa de a enu oba pa product free mu kosi anwa kosi tomato sardine ni nyina bi na ewom na ye fefefe wo maduane mu de ahode nu so ahyemu ma oba pa product papa Magix washing powder enne nkwada yi wonom drink wo di we na bi so na tade na di mu tim abiase masimu asisimu me pacho ebasa kwada ni diagra jano na kwada ni niagra na gudie ne bie wo madwimu enu ti na Magix washing powder wo ho wo di gu nsom na de kwada na tade ni hyemu a efi ni nyina yiko empa tade na ni wukente papa bi ubesia eye Magix washing powder ene wo se uyusu se de be ya asika pudu a wafa de akwakoto kente no enkonko yeka na wo madamenti ene de Abrabo dwumadie ebro mbone de se wonhyede hu odipa ne ne ye ebe cho se bia honhom na wonu me bone ana pa bia na odipa ne de bia Asempa FM na kasakase bia de bone to bia yuse honhom bone bi wonu so ana onye ni papa de honhom bone de wonhyede hu saa de ba nipa na bia wonu ma usually me am say honhom bone nipa mu na wo honhom bone bia na de bone bia no yenim sa na jo na omotan darkness mu na omo ye nti anajo me sure say ebe anajo anopa 3 am no mo asere menim say hombone ehunhuma emfiri rade ho ayamo de say nkrofo nyama menim say mo say nkrofo future ni sa nyama nyamba menim say no mo operate but aya nkrofo ka can maybe omo operate e wo hunhum enum brainy ebia anytime mo pe no mtime eye adwuma nda menim man say so mo tuko edidie obi mu kwa amuko say amanfo ndwuma ebia we bediye omo like obi ye dina omo kweti ani papon emasa ye dina brasi eno ye humu asemti uwe ni ana obenhu ni anhu Mbone say that spirit you don't see but they exist Bible no actually say enye ye ne hunam ne moja ne nya right so even progress grano enye say yeah, what I can openly. But me per se, I don't focus my mind on them. Oh, they destroy people, they destroy marriages. They even come in a form of women to be by husbands, and your husband can forget you totally as a wife. Couldn't be Jawa wanting to say that.
It's part of all those spirits. They come in a human form to destroy your business, whatever. So bad spirit, I just said spirit are a deep bonny. Usually no almost say idea in terms of offense or be kunipa or be saying and say or be born the Arabia to no so or be cause accident. That's what maybe say cause a bad spirit. Around the festive season, around Christmas, say yes, so that they Asempa FM. Almost exist. That's what say be chrono ejama concerning na bad spirit any bread ahoya nini na ka ho na bad spirit and I joy about 12 mu kono na you must say you mu omonyoma omudi boni ponte saying mamba toboko ye din komo oti ye wo se wo bibia obeka kira mansan Asempa FM 40 o zene be mana the Tama Jesus Akano. Now you were some boys group. You see, the number for next year, say like masturbating. Ya ni been to man. I said, in Beman and Beman, I said, we are married. Now say, we can do the Beman when we saw at the Beman. One day, and I say, let's try the ashes. I go back and I'm not my king of washing him, I'm like. I mean, mammy, I said that, and tonight, I said, let me see, be I'm a need, you know, when Ben and maybe as I was a man, me and also a poor me, I said, and I mean, no more be I see me sending a stop on no more be I then see me, the family who send a demo, I may be a phobia. Yet did you Sana, young group, and I say, but it's here, be a fan of quite. I say, no, why not come send me, I'm entertaining a bear, my son, and I come send me, I mean, yet. Yes, almost look like I about 10 years in you. About 10 years in you. My yes, but 10 years in you know, one out to and I say, I told the be I knew be nay. I told the boy, I'm in now for who I say, she could carry her. They could carry her. Me, man, on fire, man, you could carry her. Santi, and my affair, dear, not who are booming like I'm a type 50. Some programs, you know, soon, but I'm saying, yes, Nazi. I feel the Maya Nazi. Group near and Kwame and then I say the Maya Asempa FM. So now, I you come for so with me. You don't have a Canadian, and I like shading crimes and so many friends and so many more and Shabiana and one almost number be an almost made up boy. Ewia sensem doso ono ma o hanu amwani akomo ho sanse uja wo ba no a yobi be ka kire no eno na kwala ne be ye no nso na ya na ede nkwada no problems ahodo bebre ebe omo so no hya ne nso se ene nkomo ayedie ene de ye fa ho adwen e wo fie ha eye sede ye be hye na hunhum eniema akyede a yede ma ene de ye age no hunhum ani bia nkobata ho na ebe wi akire no enkofa ensunsanso bone ema eno ena ne yedi ho nkomo a ye hwekwan se Uncle Peter Hammond Round Table Spiritual Research and Healing Center honum ena obutu a nyame adoma mana agiatum se ne oba beboa ye na wa ma ye enchiremu se de be ya ye benya honhum nimdie na eniema bi obese dom emfa yase na ye nti ase e wo eniema bi mu no ebekwa nimu enti ye hwekwan se Uncle Peter Hammond obeba abeka ye ho afei enu achi no kwan bia so yedi bronya ni mu niema pa producer wa ha awasa o ka bie pa ka bi wo be so no abo na Friday no abo ka bi pa ne ka bi pa yedi bronya na uhu kromusan oba bedase ahu se bronya no ahyesere na ye kagum se bronya na ye dry bronya de na yin ye hwe ne dryness no but ahu se de dwon ho na ye wo na ye dwuma se na ye tie nza nanti ni ye nanti mu kakra me fi me nanti na sepa wo yawada no yawada ifia da memenda na indra 24th na memenda no be ba adwuma na ye pon ye no na wo se me nko akra ye tudum ho no mu na me nko ye 120 ba ye mi fi ha no mu na ye trada braka akoye nim kakra na hwe bibia traffic na bo apiso afi Adabraka police station ase ha no mu afobi po na ansa de wesare no because metina ka no mu anhwe amedu na asamfo front we see na me nanti fi ha no mu akọ Central police station e chiri ho no ekọ tudo bibia togo mba no ko fanya man fi togo amode ba no ena ye bete dipa wo krom
and I'll human traffic. But I do cry me in my own small way. Me who in this the part they no more crum. But yeah, Obiano or Tonyo Mabibri be asa dear. There will be one more who say nka unyanko beto, but yeah, blow and I drive at bottom. Na I say na iska and also sir. E fa ho bambo, wo police for wo mo ahom keka e wo krom baby ani pesia no hu ni say. Very good. Krom sa no I will say baby I make a hono ben Accra district. Accra regional and now almost some police station or hono man into no obefia da braka no na obefu be pon obe sign no cocoa board for no cocoa marketing board form hono me won say police for quite na say call baby o moton to sini nyom o hono bisa no o de fansa na to hono ye hu into no won say police for gingina hono mo every 200 meters bia I can see police presence e wo hono but baby me how can see pa bako circle here circle here ben yi wo fi odoko na sa wo ba ana mfa so ba be sen akọ Accra na wo du circle ha no mu a traffic light na car ni gina obe cross o pese ombre station obe fa car nko baby obe sa wonko a o de be cross traffic light na say ena ba kuzo ebu ato be busum be 9 mi di kan so si so na red na so yellow aso ena green aso ena say ni nyina so aduma bom na hono na was my biggest challenge say enka hono ye crossing amount for cross na cars no so do hono my light ni so no speed om de kono enti na me ahombo mu na nka me stress nka police for no ko gina hono ma cars no bo nipa no bo pieces so be so mo cross na nka police for na stop car no e ma nipa na twum but efi eyawa da efi ada me minda ko isa da juada na Brian Mijina Haminu ka say dubro yen na police ni bi engina honom be sisi ya kakra me hu no anu ntiro aheba na me hu ye no me de be si ha no mate mate one fancy kran ka me pamo enti producer pa na oni abeche de ofa krom wo hu ye no na nadwumadi aye die be bi de ani asie aye hye eye yase bra ye drum ye bra ye chade ya wo Yesu Kristo wani a ewo Kristo gidie ne se enyansafo miensa ekokoche na de enti eduru samre ya esanse Yesu Kristo no ankasa ye ogwamma ye de ne abeche abo afode ama adasa ese omewu emfa ni moja enyam adasa enkwa na oba ye che na de enti adeche abeye nse na hode bi ewo bronya damu a ochina ye 26 sei eni okoye nkura na se a sabire basket a ye di nkunuani simu bonsi ya kruso we de ko na we de ba oba kroma eye hampa ye bi ye nuane de ye nonom de tafre de ye die de ye hye emu towuro emu sapo emu nsamina ni nyina ye de che ntoma ne sabi amwase pieto nyina nkrofo eye ne hampa de che nyano ne epese hu se ba bia ade bia fi ba wo ho se ye de chew na ye papa na obia ne wo se o chanu ade nsoso ana baby awfra komapam ade ade na kono saudi kwa akoche no baby a ne wo se ye de ade che eko sawucha ansa na bakwa akoche ade no dien na wo se wo ye ewo wachede no ho Asempa FM na no achi no wo a waje achede no dien ene wo se wo ye ye de ma wo hampa e biscuit uti anu ana guna bobo bi na akọ baby ana se drink ne wo mu nu fie kra ana dien na wo se wo ye me no me enu de me ameti e meka se empty me pe bibia shama adwum wo sa de no nti Uncle Peter Hammond Round Table Spiritual Research and Healing Center Holy Table Spiritual Research and Healing Center Holy ne na ayira matemedia shem etinyame adom Uncle Peter Hammond to my friend Uncle Hammond wabeka yensa ewufie ha Uncle memo akwaba ayenua hey na bronya ne na adwawo na se edru December bia say ya na bright oya nyame hey eni edru December o bright stronko oya nsoma anna waje tata ibia asomodo dada wow nsema na mrotsuja sintra nyame shirawa na we shiraw baby obepie bia be me be bia isumu bia oda eyekan dam not say be had yesumni how ya so like isumnya nsinyo nsi ekan is why mo o shine na ye bebre oh the ended am mukro store bi moto azimo farmer ho nyina bia azmechi menyim hon yeah dam not say because sure e wo so to Jesus shirawa
ana no mogya ni bi so woda ano be mebo duru bia panyinu abofra bo oya wozi ka ba wo nchen obaka ba wo nchen intra ene ne meka ba wo nchen pa yeah me da se waba abeka ye ho ene de atopono so a ye pese yenye suahunu anase beka se nimde e wo ho ni bre ye adu em se odu ye reception ho hu ye emu nuane de ya rap ne kokko de rap ne tuntum ahodo bebre ebi kura ho no mo a obeba adwumam na de hampa besi ho o se obi se oye obi a wotie wo wode adeche afefede bi abechew unim nipa krompo na ne din ka ho bi a ne phone number bi kura mfa bi nka ho kra ena enye ye adwuma yi nko ensori mu asofo ebi wo kra yesi o ye chicha de enti de odin bohu bi a no wafa ebi kura wo hunu nipa ode bechew so yen fan free yen a ye de ma no ho obi a ne eche na de yo munua ma kiraba masro inade waya afizida sunkun yentum des yesorara na yebeye nchechire bi ana yebaka bibi masraw enyizim yenta yen wa ha yenimda no pe nyina ye fifie yerba ya abobompe no odu da mimbiri ya na numu nsam no oye bibi kakra enti masraw na nche mama ma abofre ya mtitini wa bompe kakra bebi na ene ebra tweade enum mame aha pacho udin Bra Paul Abazi first one. Paul mentini ye o. Pacho fe me Paul Adams. Paul Adams yo. Enti ene fieshe nyame nse. He that can make roads in the wilderness and rivers in the desert is the Lord of hosts and the creator of all things. Father Almighty God, your servant Mr. Peter Hammond this day consult thee at this juncture. We humbly consult God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to descend upon this place. We consult Rome Basilica Altar to descend upon this place. We consult Saint Joseph, Mary, and Saint Peter to descend upon this place in Jesus' name. We humbly acknowledge the Archangel Michael to minister unto us this day. We acknowledge the ministers of heaven, thrones in heaven, authorities in heaven to minister unto the nation Ghana this day. Today is a beautiful day, and we have only 7 days to end the year 2018. Remember us, O God. Remember this nation Ghana. We pray to you, O Lord, that you deliver us from nations that are stronger than us. Deliver us from the nation that gives bad counsel. Deliver us from the counsel of the wicked nations. Bless the seed of our nation Ghana. Bless the leaders of the land, O Lord. Bless the political leaders. Bless the kings of the land. Bless the religious leaders of this country. Bless our lawmakers and policies in the name of Jesus. We commit the children who are in the future, who are the future leaders of this nation. Bless all mothers and fathers this day. We commit our resources unto thy care. The land that is flowing with milk and honey indicate that the land is fertile. In the name of Jesus we ever pray. Amen. Amen. Yo. Enye na yeshe ye dwumade ya se mejiri se ena kwakwa ye bronya da no people no wo nsem kakra bi ane ye be chansa na yakọ achede enkomu mu eti Uncle Hammond munye besia kra waka aza menye ajezifu wa Christ menye etefo a da nyinara wo pepa na wo ahu brase sunsum a wote Asempa FM a oye 94.7 mamenye wori chara nyi de abotar tutun kokwai jezi ma enjadopa asomdwe wonzi sika nyedwete na wozeto ibenya asomdwe a ofirima warankesa nti masama merkare nyide anema mowo a menwore chewa makoma mi de ebra nyiwara abo yemba yen hwaze ma yen achechirefo yemba yen hwaze yemfa ma oman Ghana
na yɛmmɔ mpae na asomdwe yɛhɛdze wɔ inde de kapem abra onyewi. Amen. Yo, enti ye free yɛne a yɛde ma no yɛ hɔnom sɛ ɛyɛ obia ɛdeɛ ne akyɛdeɛ ansa na kra no ɛdeɛ ne akyɛdeɛ. Akyɛdze ni ɔdɔ. Akyɛdze yɛ ɔdɔ a numu yɛdu. Ɔdɔ a mu odu. Enti emfa ho ne hampa na kɛseɛ ne mom ne ketwa. Ne mom ɔdɔ a mu odu ɛtaya de no akyi. Yeah. Eno ene ya akyɛdeɛ. Ɔno nya akyɛdze. Enti na kyerɛ sɛ hampa no yɛ nse na hɔdeɛ bi kɛkɛ a ɛkyerɛ sɛ nipa no wɔ ho dɔ bi. Yes. Ana enka yie bi. Bi ya. Nipa onyinka bi ayɛ musufo. Nti ɔsɛ dodo na mesa ho ne yareba na nipa kakra bi na wɔbɛkyerɛ ɔdɔ na wɔda maase. As the churches oyaza also Christ nenyi. Sa Christ na mpo dru baby oye nzema oye hu na wɔbɛkyɛ na aze no ɔsehwɛ kɔ ikro no mu kɔ hwɛ sɔfo panyin na fadam achazen faman. Nti as the churches oyaza oye hu na kyɛ sebi otafra kyɛ mesram kan sɛ hena sɔfo nyina ekroye na jezi dema Christ zema yenyin wonum na nkyɛkyerɛ na nkyɛ kwanpa na yɛfa do a nkyɛ hena sɔfo no ze wonzi hia da nkyɛ wonzi hia da nkyɛ sɔfo bia anyiwa obezi hia da because Jesus na lankasan ozinka no kyerɛ dɛ wɔmfa akyɛze wɔmfa nkama asɔfo wɔmfa ndaase wɔmfa nkama wɔn nti sɛ yɛ sɔfo a aza wɔfa ni hia na ho kyerɛze or out of what cabbage area. Emma na kyerɛ sɛ ene yɛ amanfo keka sɛ no so yɛ sɔfo nso na safo man na mfom na wɔteka mu na yɛ wɔte hɔ no wɔgyegye nneɛma no ɛyɛ ahyɛde a ɛwɔ twerɛ no mu sɛ eni kwansa sɔfo ne odi hia enye sɛ bia obedidi nkrofo no na mmom ɛwɔ sɛ abre nyinaa yɛyɛ no adɔyɛ. Osima wa atwerɛwon obi nsesan ma wa aka no so ibi mfa bi nka ho hwɛ abra Christ osa dam okotenyi oda nsu hu de da won ozi osan yalba no soso an kwan nda asa wazere branen osi no ami me jo yeye na mom kwadam kro na mesam sido kwa hwɛ sofo ana sofo panyin na fa achazen faman nta achaze onyaza asofo wo hyankofo ami me yesofo ami me ye spiritual researcher na ami mpo sabio oyamenama azecheza minyan esuani na akantam asofo ntina mesede ye nwanom asofo wo ba hwe won hu ye mesra maka enyizi wo bezi won hu ni because nyame ehira wan ewa nende bia so na so ye sofo ntina wa amankofo so kese me ba no se enye sa akyade ne afefede a ye de ma asofo na ma nkrofo bi so a nyame mfrɛ om so mate omudin enyibri bana or stomach direction or ye enyibri ban ye funzi wo fa won ye funzi fu fa azebaje media fa azebaje obaba abaje ne sisi a o ye dwuma so yeah afa yemrem wo a wo kɔkya de no e yo bia ne ɛkyɛ na de ana ye fa mfiri sa wo kɔkya obi ade a ɛde na wo sɛ mikita kuruwa yi ɛna mpɛsɛ me de kɔkɔkya obi me wo ɔdɔ kɛseɛ pa sɛ de wo ka sa kyɛde ɛyɛ ɔdɔ kɛseɛ no me kura kuruwa yi a mpɛsɛ me de kɔkya obi ɛde na wo sɛ me yɛ ansa na me de kuruwa na kɔ aza ode eyenyi de ode ebompai because nipa nyimde owa ahohiehiem no owa ahokyirima nya abibia na ibotuma akacha naze nti mesram kon se nsu mezeya mfato se nsu okitami sami ina enyim de pa akwesi obransa na wenye nsu anoma ewraze dem nsu a in the day oye wa fizi da konkron ya olifi ami ankripi ho wako oye pa akwesi we mesro de madam afisise ina pa akwesi su no so le chebi nsu wenye bi ma no so le chebi nsu ina yewa afibia na aza wotum waze che I'm telling you the truth of the Almighty. Was it che? Nyazi bia na ebo tum za che. In there is the Christ on him or hin. Ampama okatechi okokroko konkrom ho aspa problem onyi frecher. Jesus osi mi yo ogwamba ami mi yo ogwamba. Wo mutum wazizi dekem. Mini inwan
na menyon ka say first nti yebon papi yesterday Jesus abro wo to mwazizi de kamen isua isn't can suin on such army and creeping you wiase yana yo no mom abro in one woba won chana esowon madam esowon omra army Peter ni yana yawo wiase nyinala nti Jesus en obey do ogramba nti yana afal bobia yebabo na inde bialan ana Christmas ana gonye de bian aza sebi otafreche se ewo bia itum ezeche oye igwan Joina yawu Yesu Kristo yes yan centralize because eche bi igwana at aman Christ wana Abrabo ogwan bia naza ina igwan ibisisi ne homa no ho batsew na mom wonfa apanchi imbo afar dam time apanchi abotum za agba afaran oda eze ye dudu eziban na eze chiche na chese nunu nya aforebo a eka asa nemom aduane keke aduane kuti insi sa hwe ye nnuanu Muslim fa sa woluku mmoa wo na afizida na oyegua kuti because Abraham abro ozene ban ko ba afalen nyankopon ka chande hey in the day ye fanyi pomba afal biemo dam time na bozinyi po ba afal pa nti ne banana po bisande mo papa na yanko ye ko ba afali abaze na ye ba afal o se yanko na nyankopon obedem obekire nti abro wodu wona wo ye atomas bibia awie na olboku ne banana e hono no nyankopon ka sa chande hwa no mom ogwan baby wo fon ba afal inti say ya ba afal a oya Christ na afal a oyo igwan na ezakache wo papa na onye maami na wa bompe am intum fa apanchin emfa nkache wo maami oja apanchin hwie a ewa mo obotum ayi ndo obotum za dudu weziban na mom aza ibotum enye inhirewom oyo ogwan to mean animal research Holy Table Spiritual Research and Healing Center. Mayehun na yarka ana mayehun na yechire se bi bacho na ntwa. Awe tsewe se blonya bi bacho na ntwa. Ode bo mozen de na ntwin ibokum. Dama afina anu. Na ezeba chiche me bia benya bi. Eti obi chami aponche na nantwie akokọ e wo se mikum ene amansan di yes na so chami odwan ye o che odwan no so a awu ibotum wo so eza akoba afal wa asol fi ana at the same time na so butum ekun na no so eza ye eziban eza achiche ne mom ni nyina mu no de nhira wo mpa na ye odwan oyo ogwanen because ehwe nyankopon na o se de mama inwan ejina mefa right na mama mpanchi so we gina yifa etasa mecha wa sansa na maso yewo afori bia na aza wazi ye Jesus abro osio oba na olutunzema bi o si tu shempreko mje na mpreko on yo Christ ato ho epepreko abotuma abi but yewo afori bobia abra nyankopon omo Noah ozi ehyan kotu nsulodon aforbo na bi na me church mu no oye ya na o se ebubu dove omra inti dove dey o was special was ye wo wiase into mfogwani ye damazna nyankopan omo dove ko akayen inti inna yana ye Christian phone a yeji nyankopon zin say ye fide markacha mo papazi ana markacha mo sofiaza igwan no adam mazako into mfa panche emfa nkacha wo sofi wa abra oyo ohinu mo ohin apanchen ubotum za kama nde wonjina wonfan 7 na ho ofan 7 na wo hoi no mom intum kada ezidamaze no bobo afal dabi na afo nshira dabi no mom zi ibotum za manede
onje no fanya dudu eziban insim se muslim fo mo kan se biara na muslim fo mo za abom nya da se bi otafra che muslim fo mo woyen oye gban ano oye siyan christian no muslim fo he nyinara nyame ba kunala na mom ode he na christian fo ode he na aforbo na he no sum na azibi owa ode ye very extra careful because ibi wo ho oye christian yi or kache biaza na wa bompa ye gudu de azam meze kache fo mo hu musu nyinara foko no christian fo bebre ye bi hwe edanu migina circle na mesenika oye sometime na mam this guys mo mesenika mo hwe na mami bi finikalum onye muslim nyoye minyimde oye christian yi ozazere che mami yerfu bi wo car kono musu miti asemol kampo osire fa mo musu sende inde de musu bi baba mo da muzu guskedu mazemo ebei munu ebe se dam na waye na entina musu no nko nipa na wo ocheda wa fa obo na erugbani nyina waye yewa osofo what terms I mean, yes, me a spiritual researcher. What terms? More terms I know you because when you the second in the class no gwezi ya wazo ye. Me da say many Uncle Peter Hammond or spiritual researcher. Baby odi djuma pa ye Holy Table Spiritual Research and Healing Center. Ena ne ye ne no esua bibi na baby e ho hia pa no no akwa so no amanfo kwacha de ansem pa wo mo buruguso akase bibe gunsa e de aguso na adane boso mprekope meba na aya Asempa 94.7 FM Abrabo djumadie ena ne ye de sumwe yi de ye bota ye nyina ne se o kwacha de abahunu de wasa wo de che afei ansana de ade ne ebekwa akwache na ade papa wasa uye guso de ya boso yinti sa woji achede nso a de wasa wonso so woye enu nti ena ne yesua bibi ba ko se ebra ye wo mu yi wo beche abo a de nkaye pa edi nhya beba eye odwan wo kwacha wo sofo ade na wo di pensia papa wo maame wadwuma wura ade na wo pe nhya pa wo mu a eye odwan wo kwa koma na ponche akokọ anasa ebia enama amepeyi akranti ayawo ama na wo pa no a ene na eno no de kwa koma ne se onfanya adoye onua na obi anya binni na de nhya wo mu no eye odwan minim se eno no wabo e de ato Asempa 94.7 FM yetoa enkomo no so enti uncle na cha say ye de ade ekwa akoche na ni yie mu pa no wa me yahu se awose ye bompa ye eguso se yakopon ma multiply e obebia e kono se eche biaza enwa na nyipa ko no oja on da waseda first no obakade ewuraze mu da waseda ama mami esi wa bacha mazi ne di esi nso enwa ezesi okay nyame na osemanka nti se enya ibicha wazi nipakron ozenda asema nyankopon first watch it mama kan tenie pa ibia chebiaza on kada o ankepi mda was mo baka de ewuraze mda wasa inshanka wuzi ansa na wa baka de o ankepi mda wase semenyawa na zi nyankopon ni shiran ezaman nti nyankopon so tena wazi na wa kada mo phone ya all berry minse ya asema wom ona man kipi du na zo kache na wi abi katakata wa da masa na da mza na kipi mo for insure 5 nka na zenwen no onche na seda ne noso yes nti awu biala abaya adoye kwankwan ofi wa komam na wobada nyame asem do yankopon inji hia da hwe sisa nzama oye ebun ofi habanum fruits na brozi nazi ni nyina ya aza ne tami ode yeze che fruits nzama nazi it is our garden mu yes into tatablodon azana yakasa na afia was mahene impua ansana wa men cake na bibi so today bibi wo fa nampo date palm yakutwe date palm you know won nchesie bibi a oye afim aze afio ba na woso ezeche afisiade na ezeche damazama na oye inshira kase hwe maka asem bia akiro mekaye case bi wa abrochi na wacham car na oye Morano okay Nissan Morano
nti menama na papa panyini bi wa Elmina Gramzel menamwa na papa panyini bi was na nyodo esiwu was stop car biara onya car na migina na meso papa yamfa ntum nko hospital nko fo wo jo so eya sebi o tafeche wagye na egu no na ade na meso wo ma no do yes papa no to car no mu na papa no ka chem ne aza aya amami afisisie na dam car yi ewen bebre modwanyankopon na meketo na modwanyankopon 6 months papa na bi to infinity FS45 also cham the chena esekosua no best one na infinity mpo wa bebe on bay inti ibi wo ho a eche na aza nyankopon ote ibi to infinity FS45 me ya na adwuma man or twice shape is bram duty bibi o cheers mam enwa inti nyankopon oye nyame eri azama wunua mo onfi wakomom se wunua no ho kire na wo bia foreman na wo shezi no kwa na zaman ibi mpa ekọ baka cho na azin fa na adana ase na wa ye nhira enwa but say am for them or done na azin am fa ye adwuma nhira no mo nhira no mba nti inde oye Christian fo hia ne da papa me ye mo mpa ngunza ma onye do asama wa kan ya chumadwe asi so se me ye ba siri ni ba afeso na ye kobo afode akwa abode na obi bode a utimu se bode na fe anyini ehọ na mihu mankan a yetu asase ne mankan nu nyina na anwea no woto na mankan ma ne hyehyem mankan na yi flowers eno ne niema na basrefo obo afode a ye de ba eba beton eton hyanso wie na fe yaton na adekese pa so ani ewase ona chese eye afe na nhyi ade no ena na wo mo de bo afode na na wo kasema obi mfa ade a emfiri na komom enkoche enne kamia kwa ese beko children's home ye beko orphanages ana ye be cha ade a niema ya toto nyina 1000 Ghana cedis ene ye se de kwa ya adoye ye kono ye ni media stations num ye be ma ebia 500 to be we na media station no a wo mu de akire ni sika de ma wo no ne bo okra den chan niema na de kwa ya adoye no enhwehwe ni mu adoye san so e ka de nyankopon hira no ebi saso munia adoye oma ekroye oma ikro tumpon oma nyimpa ye womin tumsum nyame osi ikro wa asomdwe na adoye na ntase womin na wotu fosuban na wosum ametantampan nyame okodoma metil wodom bebre said odonyiwa intra tete building enwa ye na ahemfo na ye mpanyifo bi wo ho a wonyim nzama bia na woye nti sel ka che hona aza na sepere trap wona ezaze no kwa na ibu ntwa na ezaze no ma na osom na saze no mfi wakoma ma oda aze no obo sensa oda obo enwa oyenza bi nti aze ya tete ya na tete ya tete no tete ye wonzama bi wo na ye mpanyimfu no wo ye nya de wekaze aduro na mom oya aze bi anyakopon na la ochire ya say ohini akoma kura kita nyankopon sem ya enti ahini ye nyankopon de ena ye nyame esom no o se ni hu ye hu ya enti say ono na si hene de a ena ye expect say ohini nanim be ye ha ya say ohini ni ye hu eno nche say wadi aduro yes enti na ohini biala worso na o ma nsado o se ewraze awo na soro nya asase bokanya ane oya wozia migina one name ewraze nya intintiman nya ahanta na mereye baka mo ho na won suam ma wa abofe won ohini papa bi adam na obo nti ahemfo nta de wo apakan ma wo bebo from da ampa menti bi da ohini biala o wa apakan ma obo from biala na o chede nzama nkwe nzama bi dandan man ma kwesi na makachiro na o kasa no ka bibi se uye adwuma ema obi na woto murano ma na fa obi na san ye adwuma ma obi e na ono soso to infinity ebrel adwuma no ansa na ebe sori no memo acha me adwuma kro memo enye adwuma poten aye ma nipa no na mom nwuma wutumi ye
ma ɛso mfa so aba ma Murano meka me brakoto Murano wo befo a ɔhwɛ mpaboa ɛhwɛ ɔnaase wan hwɛ ɔbɛmo akɔ da Murano ne the whole central region amina mo da Murano infinity no so na ma na mo da ade a wo ye ye no nam ɛso yeah na ɛsombo oyo KCBC wo abrochi o de ɛbɛbɛ no so mamuntwa me de no to wo say wo bɛ kyerɛ de utimi ye ɛboa nkrɔfo Ewurade na mo so ɛyɛ boa nkrɔfo zero hina eraze zero hina osoro ye wozia asase ye wozia onyin biara te se awunyame zero hina Uncle Hammond Ewurade zero hina anu no osoro ye ne asase ne no one enokre soro ni asase tifi ni atoye akua ni anafo nyame bia ni wonom a osene ono nyankopo nti oni ne hene ende ya na nkwa ye kai na woda no enti back to your topic na ne ye discuss no say ye hu se obi timi dome ade a wode kwa kochede a me obi be chamade a edien ne wo sameye o se wo bompai bibia ewu Christian fon oyeye mistakes bebre hwe empabo sabio onye kasa tenten bebre amitam bia mezi munyanu muslim fo mezi won ye mfoto muslim ni emanezi bana wan ka hwe obaka mesem laaye bibi na wa ka ngudo short saka mu na obatena obaka mesem laaye na wa ka asem bia aka ho enwa oma yehu de nyame bi wo ho a oye bambo ozeman okaide ni die ma yes so ofo kan mpo wanya wa ofo kan na obaka mesem laaye na wa ka bibi atoe do short asetram niam obaka bibi enwa the man no dey so a Christian fun yagitum de Christ nyi he na agenkwa yes ye batena wa ye mu binum ye batena wa ma assembly sansa na akere Jesus say jimko dabi wama yema Christ onsun he no bo Yama Yahweh, Jehovah, Adonai, the creator, the golden keys to power of mankind belongs to Yahweh. Ewa, so when we enko, also anunye a canon no calling nkwan. Ewa, I'm me so for me a spiritual researcher, but master me biana me bibian my fancy yaminsa on ye. Minim de nyami, osia fazin na blending no shirado, no on pro there. And then yes, nyina ni nimde nyina ra no. Enti so ba hwehwemu no wanya hunumu a agese nyankopon no de do yes ibia chawaza ode bompe ode e bompe pa because as the chasing numu wansam bebre efira kuma pamu dia e kire odo na sanko fira kuma pamu me kede 1976 76 nkofu bi ze edru bi ben na one station here Cedro. Watch a waza, that means exchange of gift. Watch a waza, what GBB fuel. Instead of coffin, what you want, no bin so by I was one pim one, no be was one pim one, and a win for Oko. Ewa, ye one zama bebre, we are sima, saying yan copana, ibi before ado. Or then you pay yema, yempa bo, or ye hena kucham. Bibia be bia God first as ebe ye bia oyaze papa bia la oda nyankopon no oda oziwenyim kan me da se a Christopher no bia fa nyankopon de say rescue team asem to na no obo nyankopon din se wono abetre ni ne hu se sojani a wo kwakon no onimu ye enti ebra ade na to no na Jesus ane anamitika bi mu na woman bi timu a wada tika no bo break na of fast speed ramp so na no co speed into your ben no na was say or apply brake and san or for ramp no me Jesus afena kan obi asama me ade enyima azkuntra sebi otafrache eyimre ketwom ewuna tetebredun mreka nya roman funa waso na makabat mreka tetebredun ibi okwa roman bia nda so yeye se wo bot 12 roman bia basi rosary
ana obese sign of cross muslim yi obekwa akaya asor ema empire me yenje empire boda nti sisa mo mofama menwo wo fe penny love edu Hammond kukua Hammond malo nyina what about 12:30 pel what's the what about 12:30 pel or what to sign of cross and now what for one raise ema nti ode embribia ye Kenya nkopon ode embribia ye Kenya nkopon say yan Kenya nkopon nyankopon on Kenyan because nyame no nyuma no doso ne madoso awe Kenya me na nyankopon so okay oya ne nkofo se onyankopon wa abon de ne saso na mom yensua nyankopon na na mala ye nye ne sada se waka chese ye misa no be maye ti wo misa ya ose na nye tia so onte ya yes and it is a wom kan kire na se ohwew yeah kosi se wo wani beba wo ho so na waka wa asem no yes Nyakopon say God's principles sa hwehwemu no meba ma wa hyeda de me atena sesan se omayi a wo kan na chese mahu principle bi ti se wo ma enanyame ema wo emfa hu se waye Kristo ni waji Kristo adi wudi ne mransam nyina so de waka to woni se oma obema wo enye sa yeah enti se wa ma na se wo de da bi ato na wo bom pai a wo ma no bemoa mehu bi a ofi chapel dem we pay na yarfa asran ska no okete na dam kofu nyina echen won ska wunsem azeko ewe jeza inyi Christ wala ya hal nipa nyame timu ifi nyame ni fie pay na yarfo ogira kwan ho na orse ska na kacha hwe nyankopon anyim na kacha nde eyimo obi anche ni ska yi che ni ska wisal ihia nkote na obodo nyanya are you a god wudi kan bibi se oba bi a okoche obi ade na oyi ni musuo ne bre nyina gu ye na ode koche no so na yesuso ye wo fie yi kwanchan komodie kire se nipa bu wo a sa wo cha na de a wodi kwa honhom kokoye wade de twen woniema eniema pa bi e wo honhom ni aniso nyina otwen edifiri ho enti sa nipa megidi se ebitie yen adwen eda nipa bitim sa mecha nade a ode bo me nipa gu ode twi me nipa gu no megidi se wo mu hia education sese a enokre se me meche obi ade mi fra koma pa me de wodo na hu obi ma nade sa nipa betimi dia se me made ana se nyi nyamnya na nipa kunu botuma asel nipa biala oda je Christ zi oda Christ ya wokra nyi waje nkwa o se Christian fu ye wonyame o ye wonyame nyame otiwuma azibia anyi obotuma penetrate na mom eye kwese nkasi kada enwa na bola so bia etutundu eye nkofo gbana ibi try wa obakan asembe akyeremadu ifiri nkwarabre wodi aba yesese wonko aduro so untu obi aduro umo obi adua unyo obi abone da na so obi pesa oye obone hunhum a ofra okra kra wonyan nokre oye no kwakoto sisi ala yotne heya ye programming in radio stations or dosun ibiala ozini radio ozato Asempa 94.7 megahertz no so no obetsi asama yelken etina obana wanka obaka bi na wo biala emfa wu radio emfa ntwahan oyaza channel nka into menchen mopacho mamaka atasa enti se de ne radio station nyina esi anko digital enti sa wo ba beje multi tv digi box ni bia na channels na wo so no benya bi wa bia eso wo tv benya bia oyaza ibenya na sa sami tie wa mu an se don't adulterate your spirit yes se wunya ready se wo wura ho mefa ni se honhom fi no mu no wadom suko ayie dia na se ba ye kosi ankosi koda ankoda dia black ya black uye white ya white red ya pink because nyankopon o se me ya jealous god nyame nunkufo yes me ya jealous enwa enti hian na ye ma ibi se wo birthday enwa onyi binezi ya pepepel na ho nyina wo fi one day na sa sebio mesam kon na sa wo oyaza eta itundu eze ya wadwuma yefa na sa bia dam nyipa we so no so onye we the same yi enwa na was bibi bogu idema ha na sa enyawo na wori ye wo na mom onam da awo itundu ban iditie nkofo nti
try the mazin per first as no obaka on can you pakra was yen na che say once me fa ne say ma ye sa esumu honhom niema no bi painti yeah ama be ye mmere yeah ama say eye obi a me ne no kra edi nsa wo kwan bi so ya to na duro a obaka anu na oya sebe to fresh akwahwefo bi ema na wanyim mpo na wakado ibi na edu na eketie mu na waaye de ibi ne na no hunu mpo na wo iza akwahwi waaye da ba oya aza ibi wo ho dam na wo twetwe ndroba na waaye da ma aza na akwahwi sama yemfa nto nchen na mum sunsum ze papapan enyi nyipaku ni fi the same day December 5th December no so 5th December Sunday born and Saturday born wonyina na wo maame number etodo second esu todo second pepepela azini tumufa na se no kra no eye nchise ye bebre niema bebre na wo se ese yes nso onye easy dey be botu bi adu yes ye wo hai na me to sumienu ya September 5th o se ya September 5th ene me ya wo me kwasia da so se me ya wo me kwasia da intense dabi yes nti ibia obakade ibi na edu na wa aka won efa ya akohwisam oye nkoko yeah me da say we aye Uncle Hammond or Holy Table Spiritual Research and Healing Center ena na ni di nkomo ye hwe oma ene ogie de wasa wo ye ogie so a de wasa wo ye ene ho nkomo ena ene yedua etwetwentwe niam ne bebre ba topic ne ba ko enso etwensem bebre ba ni nyina na yedi sua de ye ma mu nyina finhia pa bio yakopon ma afena kɔ ababeto ye ma Yesu awoda die no Yesu so ye dibi na nti bebi awo bia he woda hospital bed so kura na wo nkwa wodi awoda bed no so kura na de oxygen si so se waso etimiti asem ana bi kura ye stream ni live ba bi na wo hwa wo nkwa ewo nkwa no nko ade he obitimi wu nyane obitimi wu oda hwa e be se wo san humi bi onu asen asori abankom second chance for no enti bi kura na wo de ne sa ne be ye de nyankopon pe e na oye ene nyankopon so hwe na sa wotena se na be bro be high otumi ka se me ba wa brebra ne kokko home heaven se wo de no senka wunim ka owu ne banka nwane sa enti bebia wo bia de me pa che ne se wo da prison wunim se betimi aba se nye prison akokko hye ya nkasa bre wawu anka bibia si bikra wankoye boni bia wonam ka bi bari na bariw na nka kun enti prison ho na edo kokko hye no abo ho ban afri bibi ho ena obi nsusu ho no wanya aban amane masabere wo su hye senya amane na wudi anigi ankasa be onim dia kwakoto wo baabi dia wo bia bompa ye ka che nyankopon se awurade ma enye yie mamme tichu wa jenkwa ye kai na woda no ewade ma bibia enye yie ma me sanse odi ni wo no eba beje me nkwa ma me ahoto eno mom na megidi se ebeboa adasan nyina enti se wo bi nso afra koma pa ne bompai papa guso ne fa koche obi di chawa menye ne saa ya no abompai aguso osofo enura me fie we de ma me fa fie nkomo mrem metesa na me yesofo esofo na media ma facha me Uncle Hammond researcher metesa na ema bi di nkomo se o se adwuma mu awowo oba bi wo ho onim se ledro hu ni niema mu yie onye se de ohwe microphone na nsem kan ne ne ye no nti ya ohwe ni ye wo ne ho na oba na try ya huso wa try ya wanya no na oha na oba be che no o se beans or the better one waba and now what why and now ye nede na ye kama na etesen ma me na se me famre wo nti oso obi se me de kra minya time o ntimi kra no ani oso o wada wo ba adwuma no wano abi wa ye beans no bi and o de bread no to ade bread no so oni sugar odi begum nti e no asoma me akoto sugar ba oh no ba na nkata kwa akoto bia bread no o se afi na ye den opaja ya no kokohie gus adiem and o chekere ye no odi to bolem oh ha na ba na ba oh di ye net sen oh me fie di atayo mahu so opedi e mebere wo bi o se ode bread no ono na dwemu antene no se ade na ode aduane abre me na osimi so se minni etimi ba se obi betimi apewa to the sense obenu amana na say nipa ye de ade nko che no na adwen ankasa na ebu nifo yo ibi wo ho a na adwen no mu nso oye sipi odwen nzama bi ibi wo ho a sebe o tafreche onkro edudu da onkro sofo ba nyame hye na ma wo sika nti dem nyipa na mo ho a
o man kofo wodwene zaman oh eyi ni ske ya onye ske papa nsi dam kofo wote dam no wota acha kofo aza na isuro aba isuro baba na eyi ni ske nche waso onye ske papa na wa be chew eyi fanta wa be chew cake easy menzo man ebi so na oya adwene free na ibi so wo ho a na ebi a bibi teechi na mom nyipa bi wo ho a na mpaebo oban o ma se ibil bayan bana otum intuition yes wo voices and wo guardian angel or your patron saint otum catch you o si yarin tafeta na aswan we gbe wo sunsum we pay anyikanim nti se nyipan olba ye obana na olba ka bibi a kire wa itum walankasa etsi nti bi was inde me ye na chamo kwa ho na nyankopon meti da mam koma na damasi enwa nyankopon pangu mebia nti bi wo ho azo ozilbo we bia bibi teechi nyankopon botu wa mehu enwa nti se ewo ho na se bia ibi so yenko party yenko day na se wala ankasa na etena won se feel there or there kwa menko because also the spirit within you as in all room eno kasa ono kasa no onam da yensuya azininti oma yentum yente wona kasa na osi ewuraze kasa ewuraze kasa na ma wakwa me tey dam na oti onyontofo no say ewurade maminhu wone ani bebre ne wo wiase obronsam ne wo ho nipa ne wo ena wo asafo ewurade nso ne wo ho enti ewurade maminhu no wone na menhya wone nso na se wo kasa ma wusem ewurade minyankopon ene kasai mate wonze oya no konkoto enti nipa bia sese obeti nyankopon ne ewo no ankasa ne mu na bisu wo ha osola na oze emana praye na ozinu na asum enwa ye wo presisi bi wo yen ho a onde eze azifin eze kohoda oye nkofu nyim enwa na bibi ti de yenyu akiri yara ankasa eyi mesra maka yenyu akiri the reason anyankopon ogbe de se azibia rebo wodo wo wanyima otida wiper opagu mayen but oye yenyim nti oye mesafin won to ba won shape in fine mo won tro mo onye sakola ye shape no ye shape na why fine enwa na bi wo man na wa tro ni nyina na ya draw line na be fufuro me yendam because azibia na nyankopon wa agba na wa za ori yezmo enwa wonyim azibia nti as a prayer was a perform etazunu waso ma enta asam papada abibia betse asam man hard luck nkotin na obakam iza agroso a waso na obotwe akam bette drum nim bette the way twe atasa tad infant in the ana manage aza was a perform one fan shaso mo pocho mamka atasa e grade yesim oye nzeme bia oye yewa annom asene esidu research say oye yawa yedu tadi ete ho anaka kraba from ameda say hwe yenwa yebotum yehu abofo yebotum yehu say ye hwe body ni ye ya nyame obotum amenjis abahen chen amena mekachro enwa yedwudwam flowers yedwudwa fruits na azu wohene fie abofom baba wo be fie ho wonye mofra me beza agro hwe mekro Fort Ridge na mokra ya na mu de mofra man wuza agro na azi nsi wonye wo hu ma na o se hwe in moruko papa foforo so aba me yezi nti won ma me bisa won na won na orko no so nkofu bi woye fufu woye mofra man kuti ona wa amokon school fu wa amokon na wo zanguru bi nimro to ampe we dem abofu be eko obiri gardens ebiri won engis ba ho amina meka kiro wow ye kaye engis tu mo ba ho enwa nti senyipa yankasa yesise yefie ye na yezi yan hu ye a abofu baba hen nchan abofu baba hen nchan we hire hen wa san hen yerba amensire bi ho yere osi bi abasa ne yerba enwa yezi yan hu ye yeso ancha yezi asifie ye boko toileta ya achichir obese na Jesus baba won chen eto na za won to
sisi wo patam ye sisi wo store ye ifi opam abofo papa nyina ozwon ko am time ya menyu most na for ya menyu yen foto ye nyimpadwan o yenzama bia se ehwe ne ye ya omo ba promizin kwakan oma wusunsun ma promizin so no so kwakan ne da se mo po cha so wa ma tu ase pa na me check mo he ma check o na mo so mo fa mo ma check o dada eti ma check wanche so momene Uncle P ena edi enkomoyi enkomo na ye medama esanse enei eniema mi ankasa akomichimu no mahu se emu ode na me enche bia mebie me phone lines no na wo so wabam Ediana wasua afa oma ho ediana wasua edi afa dia wo gie ho ene nkrabata bebre ebu kokofa ye efa eniema se honhom ya gidie bi ankrofo bi dia hye ye tirimu ameto de bi nso a eno atwa no ho ehunahuna ye Asempa 94.7 FM Abrabo dwumadie nie me ba sasia na fema bie me phone lines no na odi wadwenchira ka ho Mira, yes, Odo. Bini hana mimi so asem. Mini. Medro Kingdom Ginseng Power Capsules no. Kingdom Herbal Center for omo to mumpo won. I know. Say there, aye new Kingdom Ginseng Power Capsules. Wa improve no pa. Na ahodna ba mu more. Na emema ye ne enum na wo ye de hu ne. Saka ne no wo mimini bia. Na minute dudu a edie ansa na ejawa be hamadwen. Na energy say wo mini ya asa munum ho no mo na ayi. Say the new Kingdom Ginseng Power Capsules you odo be ma fa ya paswo na opon kwentam se ye gidi ene e ya paswo ampa hwe me wura wonim sa handbag no amese kwato ma me jaito fasika no kwato new Kingdom Ginseng Power Capsules na no na uhia e ma de no tremendous capsules what onu bia ma dem wa je tum do ma se asepa wo su de nya na wo pharmacy chemical and herbal shop bia mu atufo be kwa Kingdom Herbal Center nkura beta bia Ghana be bia phone numbers 0302 68 1984 and 0244 80 54 15 and 0244 80 38 99. Me ba be ware ono me de lete ene be ware wo be go ware na ko baby be gu no bra wako bodwaman awo de wo ye no woni dwaman obi obodwaman pepepe aware owe anya by force me momodo sa na to da pa twa pan o next door neighbor o ka so nengo ana me sha de me so ayan hwehwe me nse bi ko de bi ne me hwehwe how enya bo me mu iti mi ji me ka me ji ne shi ko de ho na me hu ata ade a me hwe na enye ese na me ji me kapie tie mi pie a me ni me kun papa onse ompini mo jame me so me be me nya fe enti aware e be ye ni emre na be kire ye hia wa aware go se ni bia na divorce court me din e de judge bakatu manson efifie da jun buso me ne da to so wotwe ene fie da biara efi no ndu kopem du mienu ye de dwumadie ya to ni din aware go se ni bia na divorce court e be bremo na dwumadie titu ni se e be siesie o hawo ketenkete ene tawantawa ya da adafo ntemo sa ya aware pa anampo se sabe empna ware na ofa biara no nhehye kakra e wo ho nda me ye mbenyin no matter what na be ya manimpo nenyin so me kan no kwa nya menyin mutumu sabe be se na se be 1 hour Bobby that's a big line ensema e be pense mu dodo na ye ensema e koso aware bebre mu se obi afa na yere anani kunachi bere ma obono de yere empema no binum ebono wonkunum atete ni adwodwu awarefo binum efa mu ene ensema etete saa eni abere ma na ye futufo cancel throat abe o ha mpren dodo na ache na adwen se awareja ye o sanya awareja ye o de ahia ye e wo divorce court Del Cielo Optical Services aso yenie ye wa benfo a wohwe wani boho ban maw yen head office e wo number 43 Ring Road Central Accra a ebe Nima Police Station Freyen was 054551500 na yemfa abefu fidie hwe wani maw kama na yemma woduro ni ahwehwani wa na nso ni bo dafam Del Cielo the vision care expert. Mekai the last 3 days I am my princess amayanda na dwede munina osu Mr. Mekai the following day I am man me gripe water na behwe sidie ni agudie papa
I am a man. We are the first herbal gripe water, Palmot Pharmacy Limited. Dear Bejas, Megripe gripe water is a liquid given to infants with colic, flatulence, vomiting of cats after food, and gives to a child a sense of well-being and relief. Megripe, ekranwani nuobe to say sodium bicarbonate, any nyani nuawo bebre. I buan kwada yepa. Yadema and kwada wedi bosume bako ekwapim fie. So penetrate mubia. Palmot Pharmacy, our SIC building, former Bones Brothers, Okanshi, your main distributors of Megripe gripe water, Accra, a Kingswalk Herbal, and a Kumasi and so Danny Herbal. And as a from, I was 030-703-7228, and as a 0208-163-949. Megripe gripe water. Mommy's choice to smoothen her baby's tummy. This advert has been vetted and approved by the Food and Drug Authority, FDA. Asempa FM 94.7 Dalcialo Edim Fisher Drunu. Was the Oyama Winnie? Fisher Drunu no. Lenses NFA spectacles na nanka titinani bo e wasroka crisis so turn 280 Ghana cedis o de ba obenya bi e designer o enya bancha ba papa de efe akono pa was so 55 different colors see how be choose from NFA contact lenses no so obi wo honom and 45 Ghana cedis per pair mienu na wo de be stare wani benkum ni nifa no so no ni nyina no no afa anu achi o se prescription contact lenses no so 180 Ghana cedis and a solution 30 Ghana cedis 55 Ghana cedis. It's me at the brow or baby I will phrase 0545515000 0545515000 and I say 0302227785 0302227785 or more on crabata baby kaswa kumasia flow takrade esiama and afi kaneshi eho nyina wetimi akọ omo branches nemu na no makwakodi nkom megrab gripe water enso edeman kwada no na herbal na de ye wo de makwada ne yema ebubom wo sebi akwada bi di twi o hye wachi a yin se fripani ne to anakwada no to na egu enim ase megrab gripe water be yi sanim guase ne ani wo na firi ho akwada na fuhye sa de ne hye obesu saa ne homete unsa opani kura didi buru so a ya na wo mpese obecha atare emi anakwada asan de hye chiaka ho nyesu no ope to megrab gripe water ma no ba bibia to aduro utu aton akọ kan hyi Kingswalk Herbal so ewo honom Danny Herbal Gapson Pharmacy enso so egibiton ukọ bebia so obenya bi atoba kwa na mienu Obapa product de any African Queen product meti omonka na chese ekom bi ya de me sanse minimum free titi na minimum nante Mr Smile ne abusuani nyina me mamu nyina fishiapa Africa Queen mackerel osim chain enam no me hu kwa mofa so mi ano de she tontoro wanim esusu papa emusu ode anusu ode de ye jollof na se light soup na wo te sami anhwa obeyi ni nyina obewie na wa yetukun kwan enso na de nam ne sha ase sanse obe ase ekunkon sa na ebeta wa na wate awe ekunkon no wate awe ekunkon no wate awe wani baba nso na enkwan ba kokura ni sere banim edanka science ya no ahwehwe bi afi bronya wo ye hamper oto oba pa mackerel wato ni sardine omo pasta de friend super friend se talia no anu nyina omo wo bi anwa emo wo ye se na de akwakoche for dokoche na nyankopon enshaw wo betimi afre 0302668357 obapa tomato paste nso so o say wara obecheck if abocho jollof na ninye kama magic's washing powder washing powder inim ne Saudi si ade ati ani nwan 150 grams so no ne bo nye den kra ene wo na kese nso so nti bo modern so obenya bi ya the lemon fragrance ene gum enti udi si atare na ma atare no mu aye hwenhwen sham aboambo bi antimi ntinem na waba be ha adwen wo madam na edi dwumadie no by phone line 0302216545 yeah wo 10 minutes yeah dey fa calls na fi 5 minutes ama uncle Hammond na oni yen acheche calls ne bebanim 0302221655 0302216546 and afi 0546382287 numbers abetimi afre aba enen kwoma yedi no ye ofra abetimi ama obi bia
obewo afishia pa na afesu so oma ene ogye emu nsemo ene ehuntasemo a ewo mu ade ase wo se wo de che sa bre yi mu ene ade a wo de cha wo se wo de kwaji nhia ne de wo de che ne aduane na ade ma nipa ne se komo ne no ni nyina ho komo ena ye ne Uncle Peter Hammond edi enkomo fatu twim se oye researcher spiritual researcher ena osanso so ye ewo eye heba eka ho bi enu nti na oseme ye adwuma ma obi me ye adwuma ma obi no enti Uncle na so ye adwuma ma obi ka so ye adwuma ma obi adwuma ben ena ya wo ye ya enu nti se ndeme wo hawa me hia mo a me magi bi adwuma ze oye bebre mama kada wo mama kar de oye asemi bi a Ghana nyi bi mbribe wa abasan kofi aha okodura abrochi ibizi bibi kashe na bagum ma oye nsem bebre wa ha ibiza asama todo no onye nokwar onye nokwar ana bibi damen oye mafrod ya nti wazabadan man we twa me hian mam kodura abrochi ye ho adwuma ye no so nokwar ba nkunyimzi ba wanyamene zinam ano na ona mdo ma mezinya dama hian na azini nyina ya enti na se obinya asemo a etesa ase bia ya wa hwe na honhom na obehia honhom a da wala gizi da akoto asase wo ehini wo na ehini no wa asa no wa atona asase na ma be come to me obi sisi wa ohinara bosoro wa ba we bisuo mu wakaje wa asasa na ya fa ne se obi sisi no kremu ya osisi no krema you just come to me ana amebiska emfa anchen da je na nipa ko no pedo the whisker zama come to me nipa ko na banana with the whisker bro ana nyi bi wo business na nipa ko no pedo offer konbido ya nzama otsedamana no ya your numbers now 0302216545. Hello, good morning. Hello, good morning. Mpacho timenka. Good morning, Obasima. Mpacho me ma wafin shapa. Afin kombato afite sena asampa ya asampa papa. Na atrese sa. Ami. Kwesa pe wawale anye baby ba ko. Na hwan ya ware? Pensa o se pensa. Wo dia wo benya asem na koto apon. Benya asem memenda anwumere na koto apon wazi. Ade a chinso ekwase da nansa wa mu ana akono. We dia ma wadofunu ma fishiapa na enen komo e ifa de kan ho. Me dofomo de titiri ne nkoma me ma me pe otumi fo akra ha. Ya frene ma me akua ode Abrabo eba Ghana ha. Babio bia yankopon to ma mene nkwapa yankopon ma nimdie ana ne kidifo nyina asampa ho so pa kosi pa me boadie Nicholas ya isa kese asampa fo nyina yankopon shramo ana enkoma pa wili awo tachi krom akocha zongo life peacemaker jenketi apirgu chakapama that has supported union panyini no yakopon shirano entonin kwam ana Aziz Futa nasra na dasa kordesi no taden yakopon shirano ana a campaign akocha on say una fondoso na so be sha se free ho no de sha se free fie ha Queensta wa ne hian wo Queensta be no push na ne hian wo me da se sa oba mu me cho frefo. Hello, good morning. Good morning. Pacho udin any baby a frefi again when me ka se frefo an ko beria me bro no so ni any na fishapo Asempa FM na aja nyame me ya kesie enen komo eda woni o fa de bra ayi no fa ase mo be kan yidie on se na ya ta ka bibi se ewiase ase so nipa na ewo mu no ni ase because first no ya na no ba na sa nyama we nsem we na nkoso no mu didi bom wo mu ye bibia bom obi timi kwaji obi ntima kwa yie obi timi gi obi ataade hye enso na yesu kwaji obi ntima pe obenya bayi kwaji obi ataade hye pe yare ye beyew bon efafiri ye adifo ne ade abai ene nkom hye ne ensem o ye ka we ye baifo we no
eno na create ade we nyina aba nanka onipa de okochi obi ade a arenti na adwen wadwen bone na odi bibi shem se me de koma no won enti ye ka nyina ne se Kristo abayi ya wu Kristo amaye die mum ye nya sa ne ma we nyina na de oka ya ne se empaibo ani hia jeda eba na waboso mpaye na fi de obaye no wodi aye me da se pa afrefo foforo hello good morning. Good morning. Pacho din ene be bia frefri brenti and watchani ntia mama me. Me pacho ochiri ni aguna enkum. Aguna enkum for mo hote sen. Ya me na dum ye ho. Yo, ene de da woni o oma ene oje animu nsam. Yo, mama ka kam wi mi chia ma do futubi. Yo. Kakra mpese me kana me uncle no ka adiche ho asem. Na kakra bi mpese me kana se binu so chade a. No kwede ho anu akodu nchade fi akomen. Wo bi ade a ompe no onu yusie yi no adokoche eno no se sie wi se nshire enim nti ye chade a na ya chade a yen obi de man ya so ye ni beje hu ji se na nshira na efi so no ka se ye dase no kwe obi mo bi ade obi ndase ebinim ye boni aye Ghana Asempa FM too much obi man ya de a na ya adnase na ya bompe amonipa no we nya ne dodo no a me da se pa frefo twato e wa homa ne so hello good morning. Hello morning. Yo Asempa ni Abrabo enen so de dapono sunie adeche ene adeje eni monsem na me shawo ne edma pa odi me je obi bia otimi nkan oti din se ye frame ni oto me frame mam provi yo madofo bia otimi nkan dia ti omo me ma omo afisia pa na adif ba ku bia me pese mi bisa spiritual man se one who kwa ko cha de na one che nipa no akukọ ana na ntu ana odwanya na wo ko che no fish ana bibia eno inshire ni mana secondly ma hu se ye Christopher no ye woni amadu wo ma ya ye free ye kwam nti ma se bibia ye bia no na ye basa na ma se say Muslims ni other religion omo afasa ni amano serious na ye in fact that ade no serious yo me da se akofre for back on hello afin shapa afin ko between yo fa na ojugba yo iyo jogba me da se nyame shao afia ya ni ibani na wo onu yo ajobo michia ya isa mamino onu chapa papa na uche enti na odi wa ya ka chire nti ubre swapa nti de enkoso okay me da say nti uche quinta so a oye come sa what I say nti ni papa no kan ye no wakase ye papa Asempa FM me bisa say obi wo bibi na say ade no washeda but on shibium na say odi chobia eno no is it accepted and not but asemo kan na me say mafa me be yejuma papa nya me show bia amen me so me da se no obi bisa se obi wo a ono ye wode wahye na onhye bio na ode che ene wode ono anim se me mpabo ya teme sha enye yie bio ate enti woseme de kwa koche wose ye no enhya wo mu ana nye besia akasa papa ablofo broni bia anyi oze na atel popofom na mum hia na bibifo sabio yazi hia na atel popofom nkano na ablofo wotianzama na woza abeche hen yes broni ewu na woze che ehu na hianan yazi hianan tar na yazi popofom na yeyi say friend ntomago go onye de yazi hianan tar popofom na mum water bi o ya dadaw but ezime bia obaye no foforo nti oda hiara yehu there says aziri chebia ode isisie sampobo a ebotuma atoase ibutuma apalish oda azibiara ezire chenyimpa no wotsew ya tare dada kra ubesi ezbo laundry ana ewon po besi na eboto na azi no ho atsew nti abofo wozinzama wozire
Chenipa. Well, Kwana was a photo, the man was Abraham. In Kano Yako Red Cross, Yako Scout Nazi. What a chain, Tom Brown, at Nazi. Because Ibiale you are, only Ibiale you are, Natala Ozin can say, only be more was Sisiala. But if you suit to me, Adoya Natala, Ebia, or the Chebin. Onama na weke she nipa ko na nipa ko no wa ye no fine o she e ma na no sunsun wa ka no Asempa FM ewa nti nzama bi wo ho a o de wo chekere wa asolifi on da was fear and panic was shenkofo wo mu de as water kacha ibi ba ye ode ibi ba e wonya me e waze yeyi dama adwini fini ye fanfi ye ni tirim because e wonya me bia no obotuma aho man am catch chisa wala this a wa wunye wo ni enje wo hunzi because if you are only him on China wa abofom oda wala eji wo hunzi stand firm oda ejina ye wanyamim ade chane ni je no nyina wa ye de bro no wo de ye de oji a je no wo akoma amu odin mu sanse onyim se wonyame no yeah na wa de ade chane ade nyina no hu se wo a wo de kwacha no so wonyame a oji a ontumi nya wo hwe dabi wo je no so wonyame hu se ode ade kra empai boni kra guso a entumi nya wo hwe osimama was wo to phone num ije anhyew Jonah Abwa kase bemren onam da Nyankopon anyim nyamba de nsi wasane ba fe no to mpano ameme yesofo sunsuma de koti na me ya momo me ginyame zimim da nyame na akwane yeten na ezema he nyinara enwa nzama owo wiasen sebe tafracha he nwanum asofo bi nkomhyafo bi wazi suro ahyenyimpom inde bonye kokohwe ibili yeziman koso oza akacha no sofe na ne maami ebokwa na idwu onanam ni tirihwi kofie kokwo wo maami ni tir fa shampoo na ju wo maami ni tir na management papa monzi sende sebio ya so bibia sebio anu na makan was a mende bonye bili ibia sufufu ibi wa ye jollof ozo kama no sofe mo obeza pom we budu na wo maami tifi anu onye nhira onye nhira ma mkachiro ne kra sana obekonomi nim sa wo adofo bi ya afi ye hye yi obechia wo mo nti akwanya nuni ma adofo zi wodoso na mom mizinkan meza afishia pa mezema oye mayor oye Madam Fortune Hammond na mezema maba Pendlove Edu Hammond ina Kukua Hammond Albert Hammond mumbe nyina nyima nanom munyanom nyi ajezifu Romanfu soro besifom nyi Adom nyi Asampa ibia Nyankopan onton super Adom TV ibia yempanyimfo a waka hon ti bom wotum wofra he maye bahaye bakasa Nyankopan ommo hon bambo sonko ommo hon apomzin edwuma ne yezen se wa mamon sunsuma akutua no po wontum fa anyehwe masaman ne afenko nonsan omoto yen biem afisise na ya pompram nyaminizinim afisise na adomen we gura hen me yefi adum akwa adum amen masama amerikanin inshira mbra oba onde de ba yi Paul Pacho why na man afisha pafi okay me mama okay mami afisha pa ena me papa ena me ataba go ba okay nkanidi ho da bi okay nkanidi ho ena ma atafo no so mudi mechi nyina afisha twins why twins okay we are twins mati yes so yeda mo asese enne bronya da obi abeka se woni monoma number ane yeah monoma ya 0244 601571 0244 601571 0244 60 1571 ibiala owa sembi sebia obotumu afrom 0244 601571 0244 60 1571 0244 601571
moda ho na ase yes etifo so yeda ase pa e ma official pa so ka ho woni brapo okay me mame o mame di okay aye yes so ma yetiefo nyina official pa merry christmas enkoma ye yisa abusia ye wo suhum 744 Soon 44. Anyone more achimota ne sapema nyina. Ose ne pastor Reverend Dr. Christopher Fifi Kwe and a prophetess Letitia Dodua Kwe. And na fe wadan krata no achi hanso so. And na ha and na osi to my husband. And ne nabusia for ye woko fodua and no one bi oneka ho. Eh, full stop here and na every year is a Queen's say and come obibia or freya or kaino na omano afinsha pa no so ema wo afinsha pa no bi Nyankopon ma afenko mrane ma metie ye de aseda ema obibia enro so na programs director Samiri Nchi na woda enti brasame akase edi photo beka ho Nyankopon hwa wonye wokese pa ma fesese na bibia aye kama na aye fefefe na ye hye nkwatenten ma no apomuden ne hia obi anyi na nso adi wi obi femfam da ho saa ontimi mpo nante enti wo de pese apomuden papa eka ho bi Sami Renchi Sami kwadade Renchi nana Nyankopon hwa mimi de ni ohima sechu ahwene pa ma mi akue minim se sabe oda ho so ma wa bre Nyankopon ya adom a maame ebesa ne mo babedi ahia ochina nyame ya adom a ye be hia bio Asempa FM